REGA workers locked the Ambassa block office on Friday without getting REGA wages before Hangrai or Sankranti festival. 2 employees got stuck inside the block office as a result. The Ambassa police immediately rushed to the place after the news was informed. The poor Tripura has deprived in many aspects of life for many decades. Every year during the festival season, the REGA wages, all pension, and many other such were not given before time. As such, the REGA workers of Jagannathpur Panchayat and the Ambassa block have not been getting their REGA wages for 1 to 1.5 months. In this situation, REGA workers are disoriented. REGA workers blocked the Ambassa-Gandasara road in an area of 1.5 miles of Saturday demanding payment of REGA wages. At that time, blog video Munmun Devarma assured that REGA wages arrears would be clear before Sankranti festival. But the outstanding wages of the REGA workers were not paid till Friday. Ambassa block office was locked today by angry workers who were forced to do so. According to them, the block office will remain locked until the arrears are settled. REGA payment maya ni bagu chung khayo 6 tarikh ka supur ke bidu madam saka budbar bising ram danai मंगलबार सोमवार मंगलबार से दानाय सोमवार मंगलबार ना है सोमवार मंगलबार या डायरेक्ट दुखा साका बुधबार बिसिङो नन रां डायरेक्ट ना तुम 30 दिन पुरा 30 दिन डायरेक्ट ना संगाते साका नमा नायका संगाते आइखे संगाते बाजाराव साका तुमनि अब चेक थाका हाबिया काबो चेक थाका हाबिया अब बाइक दङ तु ब्लग मा फाय माने ब्लॉक का बनो तालादारी 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 का तीन बिसिङो रां माया का तुमता तालाबो खुलो माया ओ ऐसा नरक लामा कासपुर का बरका साइकेल का बुधबार देनाय मालिया सका बुधबार का नर सिउ रां खामना हिसाबो मालिया त नरक माया मिया सातना सेका बुधबार सेका बिसुधबार सेका तिनि शुक्रबार उनखा दिन बादम गय ब्लॉक तालारी का ब्लॉक ताला मारे का पूरा ब्लॉक खोलना संके तिनि न तिनि बिसिउ रां हाया का तुम काय बोलो सब बसरे माया अब प्रेमन दारी त तुम लगलो ताला बखलो रे ना नर अब बुसुक बुसुक दिन रग ने टंग ना र तुम जारा डाबल खाइनार सिंग डाबल एमआर खाइनार 7 दिन सिंगल खाइनार 30 दिन प्रेमन Kenong to barbar nugzago uru to mang norok lama kasulay bisibak reka rang mayang goy tamba gating na nong 6 tarikh ko kasuka ram hak sakam bo thangka rang taw masuk dalam obur ko lama kasuka logolo ramang kha 2 din ni dia tabu arai mas ka kha rega tamba arai mas ka manse tabu 10 din hajir 30 din bale 10 din hajira se maya kutu dia uskan lama 6 tarikh lama kasuka bidu meram kan cycle langka budbar se tung rang dai nai gaino rega samung khai ke rangman he ke lama ka sura nang khai maya lama ka suka mano maya agala tamoni ti khai ka sarkar abo tung saimale sarkar se sisinai ago bhagwan sisinai tung sili abo tai 2 employees got stuck inside the block office as a result of hanging the lock in the block office. The Ambassa police immediately rushed to the place after the news was informed. Bureau report, Chini Khorang.